ایوار باش تماشاوان دلال، ایوار باش حسکرن زمان کردی، ایوار باش کردن آناتولیه. بخیراتن. بجن زراف پورد رشه کربی نوبت چین خوشه بجن زراف پورد رشه کربی نوبت چین خوشه یکتی نوبریم تا الله جی خب را رشوه هيكتي نورم تا علاجي خب رجوه ای کربی بسواره دبافت بون سوامن تا ای کربی بسواره دبافت بون سوامن تا تارك تابين دوري بنوبة جماني تابي بمنا تارك تابين دوري بنوبة جماني تابي بمنا تجبير ناكم از تدبیر خبینم تجبیر ناكم از تدبیر خبینم خلکم گیت زانه سردارش وزنی دینم خلکم جيت زانه سردارش وزنی دینم ای کربی بسواره دبافت بون سوامن تا ای کربی بسواره دبافت بون سوامن تا زارك تابين دوري بنوبة جماني تامي بمنا زارك تابين دوري بنوبة جماني تامي بمنا جارك دن ایوار باش تماشاوان دلال. هیرو میوانه که من قدر بلند هجایه و شنگر نویسکار در هنر کاک یوسف یشولوس. کاک یوسف یشولوس تو بخیراتی؟ خیر سلامت سپاس و دعوت چاوای باشی؟ لباشم سپاس منشد که ماجد برنامه تا خیر ده سپاس مالا تا وقت تم نشکناندنی تا وقتی بوی میوانه ما سپاس دکن. کاک یوسف ده دسپیکت از دخوازم توش تماشاوانن مرا خواه بدی ناسین یوسف یشولوس کیه؟ ولی از خلق
mezim yani göl yazı nave Türkiye navça Cihan Beyli. Am nezremezim bunu yani Liverton yayla Usi Mehmet gotin. Hatta hani 20 sali evvel orada bas. Bu işte malbat ve malbatı var branş periyor. Hayvan aramıyorum. Bez bu. Mecra kara dikirim. Ma ders çıkarım zarf diye. Bu için işte. Hazır nasıl hişti hafta zat Switzerland. Switzerland. İsviçre. Yani kak Yusuf telekon çıkar dikir jiyana ta çava derbas bu. والله جانا ما حيوان رمجل بني فرنش برير رمجل بني عندك ريش بريا ما كم حيوان هبون تازو باخو ما باخ تجران تاز تجران كاري جندون يعني تو كاري جنديا بو باشا تو كيشان ساله شما جوالا دركتي هاتي سويسرا سدام چوبوت هاتي ولا حشتي حفتان هاتم يعني حزر ناس حشتي حفتان بريسان دهاتن مجالي ما يعني جاوی اورد کاری بیش پرسپکتیف تنابون لور انسان پرده چون راست بو نه راست بو او مسئله که نه yani گی هاتن هم جهاتن میبینه جیانا تا اروپا وسط دست بکر راست وسط دست بکر راست باش از نات خواستم چند گوتنا بو گنت خلقو تماشاوانه مرا اشکره بکم اما صحبت خداوم بکنی گنت خلقا یعنی بناو ترکی گل یازه گردای قضا جهان بیلی قونیه دست سالا دونهان دا دور سال 1805 هاتی آوا کرن او گنده که گلک مزنه گلک زوزان یایلا دشتن خیهنه جبرکو گوچبری و گلک مزن لگند چه بویه پرانی خلیکی یا دروای گنده خد جین تا گوتن که لگور قاید نفوس ترکیه 15-20 هزار کس جوی گندینه خلیکی مرکز جهان بیلیه لقونیه و لولتان اروپای گلک پرن بلاوونه حوال گنده رسم گنده خلقا جیتین سر اکرانه گند نیزو گولو خیه گلک جامر و اگید ولد پرور جگند هنه درکتنه دوناف کردن مدا جیه خی قدر برند کرتنه از وان بریز ببیرتینم دما گند belediye buye Hasan Celepçi, Hüseyin Sezer, Mehmet Yalçın, Mehmet Havuşçu, Galip Yeşilırmak, Mulla Şimşek Sarokati Belediye şaradariye kirine yen malawan avaba wana xizmeta gelexe kirine gundiyen xe kirine yen miri ma rahma xudeli be yen dijinji ma selamati parawan be jwara silaf û rêza dişînim. Kek Yusuf ez dixwazim tu ji me ra biranîna xeya gund behsê bikî. Tu natibû Ewropa tu li gund dijî. Valla gün bahara gün pir xweş bi nam Nîsanê dibin Nîsana gün pir xweş eger baran bibariya pir xweş Nîsan derve bûn şînawî hebû yani kêf hebû der û diniştin çay û sohbet û li Ewropa min tim bîra wê kir yani her bihar hat hesreta gün zêde dibû li ser me bîranînan jî ew jenerasyona ber me jenerasyona dê bavê me mixabin yani gît piraniyan çûn ser rehmetî xwe hundirê me de wek nukteyek me tim tu em demek dirêj para derbas bikin lê nabû nesîb yani gît çûn sohbeta wan bîra sohbet wan her tim dikin wekî din wan mîzaha wan baş bû axaftina wan pir baş bû va bêjim yani ew îsana çûn tu gotin ya Yaşar Kemal got li hespêrin niştin çûn ew jî çûn yani îsana Erê Rahma Xwedê li wan be eşîra temaşawanan delal eşîra xelka êla xelka li deşta Anatoliyê çar gundên xeyene li Girêdoyê Cihanbêlî xelka yani Gulyazê Qemera Yapalı gundê Saliqê li Girêdoyê Cihanbêlî gundekî Taşpınarê li Urjê xelkî dijîn Girêdoyê Quliyê jî li Qerecedağ xelkên Qerecedağê ji eşîra êla xelkî hatiye ava kirin li deşta Anatoliyê eşîra xelka Girêdoyê Konfederasyona Reşîyayê li Anatoliyê te gotin ku li Kurdistanê di nav Konfederasyona Celaliyan da bûye
جخور سنه ایران بگره حتی نی دشت آناتولیه عشیر بلاو بیه جور بر جور لجیهان گندو باجار نوان هنه نوه گندی گل یازیه خلقا نوه کی خیلی پیرو دونه دولدورما گند خلقین دولدورما ده بیشن آناتولیا ناوین از دخوازم جبوه تنچتا بیشم نوه آرازی خلقا تا ته گوتن جه حیتتان لوله نوه هنه قنال آوه هیه ته گوتن که جه حیتتا مایه وان چکریه جه او لول او حتی آوه قنال آوه به کفره هاتی چکرن جگوزن آوه حتی سرته مزن سرته گر ناف گند هاتی کشاندن دما گند هین نبی بلدیه شارداری او در خراب بونی گندیان به آلیکاری دولت 200 متر بلول ناوه واف برواغانی نزدیک گند کرنه لور دپوک چکرنه برا ترکی گوتنا سو دولدurma yeri yani tek gotun danav gelda tek gotun ki nave doldurma jüvi suyu doldur ve çeşit bakın jüver hati girtin az yani van agahtari gündin doldurma van agahtari danamen az dixwazim naha günde xalqa keseke pira dibijin bereme keze او کسا وکل سوشال میدیا دا وک اکولکا بی فنومنک از دخوازم به قرطایی تماشامان و ما اول جنریک ویدیو وی بونن سر اکرانه از دخوازم ما اون ببینن دمو باری مالی بابت رشک مافکم خمیش راویم سراغابکم دمو خودك اشكك جدامنا زمي بتبناك دمانا لو يمانا لو ورزال التأبيب لو دمو خودك المرأة بتبكر من بكشند بتلا Norma molo, norma molo, ivone volo tevete kev norma molo, Cemedine berdi moro, Tanglem bedna sarhasero, Sarim bedna sarkavero, Kundu volo şebir no kem no vingalo. Havalo kurbana men gune kaçka no kep no vingalo kunto kurbana men gune kaçka no kep no vingalo ino monalo yo monalo I porezarine popalo بخدر المراد که من نکرم اینقدر porezari kapkişine metalo talo تماشاوان عزیز و برام کزه جدید براستی امان آلو کلاسیکا یک جوان کلاسیکین کردن آناتولی ناوینه گلک سترانکا ملودیکا خوشه خورتک عاشق قیزه که دبه او نا نگرشتن هفت لسر وی خورت گندی خلقا سر قیزه و سترانه دبیجه او بی فنومن دناف کردن آناتولی دا گلک سترانکا حجایه ته گوهتار کرن پر ته جی حس کرن که یوسف از نا وگر مورم جمتا دیسا که هر کسی خیال او ارمانجا خیاله هر انسانی دما تو جوالا درکتی او هاتی سویسره تا چه دخواست بکی؟ کرم که Valla işte kat natati biriyim من kitap nüvisim bu yani film çekirmiş televizyona karkırım bu. Kat natati biriyim. İnsanı beraj Almanya, Taybetitaj, Avusturya dağıtın leten ki yani bıçağı ki mezun olan mestkırın yani rüyuvan sıpi bun, zan taksirinden benuan da bun, bepere bun, gori saneden
belki dileme katibe olsa yani mecbutu be 2-3 salam kar ki ben bikin hem ji vegerim tavsiye ki la tavsiye ne bu nasibime bir merhale ne geçtim yani. Em hatin mezekir yani jiyana koçberi tişteki gelek cüdaya yani hati isane mek lwer mad gıptali mezetik be pere dağıtın taksi dağıtın em hatin jiyanek tinav jiyanek gelek xarab dana lwer mesela dereki dit şu bir anlara 4 insan tuğday ki da timin 4 insan tuğday ki da timin yani o da 20 metre karena 25 metre karena salan ne olacak yani salan lwer timin İsane lwer bi çavê me dewlemend xuyat bûn zengîn xuyat bûn em hatin li vê derê pir xuzan xuyat bûn em çavê we pir xuzan xuyan bûn wê hindik bêjim fikrê me wek erozyon kirin zanî me li wir dipirsin ew çi ye acaba ji ku da tê ew ji ku da hat wekî din me li wir dest kar kir xestexanekê şixwim ambulansê şixwim me ziman hîn bûm çime Goethe enstitûyê Goethe xilas kir malê zimana Almanî yani me giran adapta jiyana Ewropê kir قەت سەرەتا de hebû ku tu li Ewropa bi nivîskar bî bi derhener bî dixwazim tiştekî bizanim xeyalan te û rastiyên te hevdî girtin No vallahi yani mala me kitap hatin mesela diyame rahmetî ciran diketine rû digotin wexta daweta bûye Quranek diyarî wê kirine Quran Kerîm diyarî kirine wê ji Quran birî sêl dayê sêla nan dayê yani tune bû kitap tune bû lê birayê me mezin Mehmed çû lîsê salên heftiyên wê klasîk dînan mala me yani klasikê Rûs Gorkî nizam Çekland nivîska me dîtin yani belkî me xwandî bin ji lê wek min gotî yani ew veje edebiyat serê me de tune bû yani serê me de tiştek din hebû em jî herin xwedî texsîb bin xwedî îş bin yani di merheleke wer bigin Eşitim tifkim, carna paş diçime gun insan şaştım. Tibi ya çava bu denivisi. Liver insan şaştıkın az duvit Kurdi, Türkiye dizaynı, Kurdi dizaynı. Çava Almanya denivisi. Bu min bersivavan tiştek zor yani bersifke bidin. Jiyanek minti jiyanek vekle koçperi erozyon biye. Yani ön terlek erozyon biki şuver derket. Carna bahsa nivîskariyek dikim gotinek Cemşid Bender tê bîra min romanek wê nas bikin tibê çatıdaki İsa li wê derê Cemşid Bender wek dizanin li Norveçê maye li wir Zawîcî bawer dikim li wê derê cumlek wî heye kitap 25 sal bervê me xwandî li wir tibê herekî çangê dere ya çangê kilîsê lê dike dimir digot tu kî hatî ku herî ku Çima hatî çima hatî tu kî yani li vir ew jî vay yani jiyana İsviçre îro jî tu terîl trênê ti çi derekê yan ji terî cematekê terî loqantekê derekê rû dinî îsan te meze dike yani bûna tu xuya dike zanî ew mezkirina wira ew çavêr te mez dikin ew ji te dipirse tu kî o ihtiyaç bû tu behsa jiyana xwe bikî yani behsa jiyana tu ji ku da hatî kultura xwe bikî behsa jiyana xwe nû bikî jiyana xwe xweşberî bikî bawerim yani ew nivîsandin yani ihtiyaca nivîsandina min ji wir derket ez qist karim bibêjim baş ez na werim êdî ez werim serrekê te qesî ez dizanim te li Swîsrê li Zûrîhê bawer dikim te bi Ararat weşanxana Ararat ava kir Sandqalê li Sandqalê te weşanxana Araratê ava kir tu ketî nav karê Portugal ew çawa bû wê demê te çawa kir İşte 4 salê siftê li İsviçre li xestexanekê kar kirin û min hindik pere gandin me perna bir kitapxanek vekir yani kitabêvî navê wê Ararat bû yê kitapxane müşterî tin li wexta te pir me edebiyat tercüme kir ya kitaba me siftê ya Musa Antero birina reş
Malmani çap kir ve şanxana dilmebxe çap kir. Piştî ve kitaba Mehmet Uzun mekir. Destpêk edebiyata Kurdî. Ya Ahmed Aras kir, me tercüme kir bixwe Ker û Gullik. Me paş kitabê Suzan Samancı kirin. Me kitabekî Yılmaz Erdoğan kir. Du kitabê Mahmud Baksî kirin. Dorî 10-15 kitab me çêkirin. Ev ji ku dihat em hatin Awropa yani Kurd li vir polîtîk bûn. Kurd dihatin nasin, herkes Kurd nas dikirin, di rojname de bûn. Lê îsanê vira entelektûel, îsanê vira sosyal jî ew didirsin yani edebiyata Kurdî heye û kî ne edebiyata ve çi ye. Wê demê bi tenê filmên Yılmaz Güneyda di nas kirin, Sürü û Yol, îsanê vira entelektûel baş nas dikirin. Ve gidince Yaşar Kemal nas dikir yani kim? Hane de kalktın edebiyata Türk hane de Kurd'a. Ev ve şanxana ararat ditinam ji ihtiyacı geçiyor bu. Şu ihtiyacı geçiyor bu. Lê mesrefê gram bu yani xet şolî me tu kar dikir, tercüman dikir mahkeme. Mesrefê me dikir. Ve jmer bu hayaleke yani ve jmer bu mecliyeke yani ihtiyacı ki. Paşaj me bixwe dest nivîskarî kir. Wek ne wek dûr îvarî herî nav nîvineke her nav ciyokê vê bêjî ez ê sibê kitabekê binivîsim. Te bixwe ji nivîsê te romana te derket. Ji hewkekê te yani bêniya av li ciyekî geştî hev yani ew geştî hev û velo dibe ser kere velo dibe tiştekî wisa ye yani tecrübeyê te kirine ne kadar bas kiriye hasrete, tabirate ew li wê derê dikeve wê wêje dikeve wê edebiyatê. Baş e kek Yusuf ez werim ser pirtûkê te li gor agahtariyan înformasyonan destê min da maşallah te gelek pirtûk nivîsandine ez te pîroz dikim. Pirtûka te li van rojan çap bûyî ya jî çap bibe Nelkin Bilat romana ew çap bû belav bû em xeberek işte bibîzin. Nelkin Bilat yani pela Nelkin çi ye bi Kurdî? Karanfil yani pela karanfil yani karanfil yaprağı li 12 gulanê ya kitaba min bawer dikim 12 ye ya 13 ye. Ya 12 yarî. Li hewkê tê dere li 12 gulanê tişe kitûbxanan tişe piyasê. Erê hevalê rejî jî pirtûkên kek Yusuf wek şêrdekî filman nîşan didin temaşawanan ezîz gelek kiriye. Kek Yusuf ez te 12 pirtûk nivîsandine mala te ava be di hundirê navaroka pirtûkên te piranî li ser entegrasyon ser jiyana xerîba jiyana Kurda heye. Ez dixwazim ji nav va pirtûkên te sê pirtûka helbijêrim û ten pirsal te bikim. Kerek. Te çawa dest bi raîzê îndî abin dê mirûng te romanek nivîsandî not 80 sala 1980 te çawa dest pê kir? Tengê ji me re behsa romana xê yekemîn bike. Valla romanım bawer dikim salê not şeşa not heftan nivîsî wek min gotibû yani hingem navkarî ve şanxanê de bûn mesela me kitabê baş çap kirin Arabatê tê bîra min Hüseyin Duzen wana ji dehe nivîskarên Kurd Kurtê çîrok wergeran Almanya ersêler me çap kirîbûn. Mesela ew garsonek bîne bîraxe ew her tim tiş dibe însan re rojek diçe mitfaqê dibe ez xwe ji tiştekî bikelinim xwarinekî bikilim ma ew dimêjin ew misalek wisa bû ew kitab not 80 derket yani raîzên de abin têmêrûn yani revîtiya rojava tevî mane yani roj ava bûne. Kitab paşî tercüme Tirkî bû tercüme gelek zimana bû İtalyanî Fransızî xelet girtin bir. Ev serpiyatiya jinekê Kurd e û zilamê wê digirin dibin wenda dibe
bu zarok xava bret keve drava yani tebe peneber ji destpêkê de heta jiyana wê peneber roman nêzîkî 200 rûpelî ye nav nivîsiye yani ji îsana re yani îro ji tê xwandin yani çend bawertim çapa pênca bû her tim jî tê xwandin yani her tim çapa nû çê dikin kitabê. Baş e. Keke can von Metris steht eine hohe Ahorn. Ew jî te not heşta nivîsandî. Gora gahtariye min ew behsa tengê ji me re behsa wî Portûgî bike ew jiyan, xeyal, çûyîn hatin girtin ew meselan çi ne? Mesela hendik dirêj ez te qut bikim sala nû çara min kitaba Mehmet Uzun rahmetî çîv cennet destpêk edebiyata Kurdî min çap kir li Swîsrê weşanxane Alara ez çûm Tirkiye tabii pereş kêm bin dest insana da destme de ez çûm Ankarê Mehmet Bayrak rêslafê me jûr ji li rehne got hemşerik min heye çapxana wî heye em li vir çap dikin me çap kir yani li Ankarê paşa kitab ji me kirane İsviçrê dava vebûye li ser kitabê wan çûn Tirkiye bêxeber çûm em girtin înê madde meşhûr hebû madde 88. madde ji bo wê derheq min doz vekirin mahkeme vekirin ez li Metrisê mam hepsa Metrisê çend hepalê xort girtibûn li yekê gulanê hatibûn girtin wana ji tim kilam digorin kilamek Tirkiye wan te şû Metrisên ölê pêr û çınar kilama xort bin yani salê min sûdû bûn ew jî 17 salî bin 18 salî bin gorê min xort bûn min wînê ew kire navê kitabê not heşta çap bû çapxanek Almanya çap kiriye xet çap nekiriye bawertina xilas bûye ne firotina kitaba ew yani rojan li wir derbas kirî me Te rojên di xebisxana Metrisê da Türkiye'de derbas kirî paşam birnî Ulucanlar Ankara Ulucanlar heftê kesvet qoşekê donî yani İsmail Beşçil cem bû gelek insanê nav dûr bûn yani ev serpatiyek wisa bû ev mina îro tê bîra min yani ev çilmedik diye 25 sal derbas min wek mina îro artîş tê bîra min ji mir bû dersekê yani ji mir bû mektebekê tecrübeyekê yani jiyawê jiyanê bibînî û ji Swîsrê here welatkî dewlemend here li hepsê keve û te re dibê tu jî parçeyekî realîta wirayî yani realîta Kurdayî ew jî ew mesele ji min re hebû û paşa ew qanûn rakirin 2-3 sal yan ceza dan 6 heyva 6 ma ceza dan ew paşa ew qanûn rabû digotin rewşan afû û çû tiştekî wisa bi Tirkiye yani berat bû tiştine paşê hene rabû ji ortê rabû da tu ceza te rabû tu xelas bûyî riya te vebû tu diçî velateyî rast ez werim Portûkeka din Hochzeitsflug romana ew jî 2010 hatiye weşan kirin ji bo wê tu çi dikanî ji me re bêjî sala bawer dikim filmekî min li Almanya hatû festivalekî li Tübingen bû darekê Zwischen den Welten yani navbera du dünyada davî festivalê têsetim xortek nas kir yani xortek ji derket ji Tirkiye ji Qayserê Çerkeze û ji mir behsa jiyana xwe kir xort welatek din mezin bûye Almanya biziyatî Almanya xort dibêjin nêremok yani eşcinsel ebin ya homoseksüel malbatî xortî dibe gund bi dotmama wî re dizewcînin
دوتمان تینن برا و اوشی پاش باست دا یعنی درابط چه وقت چند دقیقه جیانق جمرگو و قصد باندورک مزن سر میکر یعنی تاثیرک مزن سر میکر بیدم نچون پاش من او نویسیه رومان 2011 درکت tabii balkeş bu yani müjarek balkeş bu insanın tercüme Türkiye bu ayrıntı yayını bir derhis Türkiye gelişi navdarlıdır. İs derhanerek Süsrajın avkırın film ona derket navi beytu sinema bu film. Vallahi mesele ki bu yani. Yer bir şey. Mesela grana jel mesela ki bir tabuye jel. Tabii grana her rast. Cevap amada jiyan evsan kabul nabın. Mekhabın usaya yani علم تبي أم تبي مثلا يكي تبرسي تبي جت باورية تب علم هي تبي أري هي تبي باوري علم تنا تبي يعني ودينجية مثلا وجيرجية بير تبي جن لا تبي علم تبي يعني homoseksüelite yani eşcinseli ait insaniye tabi nazı ilmi kabul nakum yani lüberi nakutik heye çelişki heye hevidarım am jivak Avrupa'yı ve mesela bin zaman ve mesela paşha bilin yani gerek mesela ne bin preskrip ne bin problem bu başa keke can keke Yusuf ta davdu Portuk nivîsandina hatina belavbûna hemû bi zimanê Almanî ne di pêşerojê da daxwaza te ya jî heyalên te ya jî di mejiyê te da tiştek heye tu bi zimanê dayîka xwe Kurdî Pirtûkekê binivîsînî? Welê te dest bi birname kir yani derana pirseta hemsaye min cêribandiye mesela berê Rojnama özgür politika ilave köve habut hiva pete biravan nizam jör bir nebunera çend nivîsin belki hatta dori 15 kurtiçuk nivîsin Kurdî ez ve emasike gelek mezin tibinim yani bu mesela 12 kitap Almanî nivîsin ye Kurdî tiner bu ez kemasi tibinim yani ev kaviyetin afiyetun yani ez nikarim bir af bike ne bu yani eğerim oldar bu ne me bu da ne nasip ne bu nasip mesela jwe xalas kira perigotne hevidarım bikir mesela bunun tuşnavi ekiba birnebune dahi yani birnebun tişte gelek baş bu Kurdar bu Kurdar Anatoliya navi ya taribaş bu nevastim 20 salın u dest bitkin yani qed kuvarek Kurdî o qaz jana qaz dirêj nebiye ömrü qaz dirêj nebiye evana debina ki kada ki emega ki özveri evin yani ev xannen mesela nivîs kem de nivîsin dur pel nivîs can hafte ki can der roja de qarşın tibêjin ya kitap nivîsin tiştek ne kolay yani tümina ki derzi bireke bikuli usan visusa yani yani ben inşallah hevidarım hizmeti küsaj bikim belki başa kek Yusuf müsaadat heye az ji bo xelka tiştekî taybet bername me ji li ser gundê xelko ya dixwazim tişkî bijim temaşawanka me Gülfidan Şengül Cîl xanimê tiştek nivîsandî li gundê xelka temaşawanan delal bi taybetî jî xelkî kesên ji Gulyazê kesekî belangazê ye ew kesa mala wî xirab bî heyş sorokê wî hene gundiya çend gundiya dest dane hev dixwazin ji wî ra malekê çêkin alîkariyê berhevkin dixwazin ji min rica dikin kî li vê derke ez peyama wan bixwînim ma gundiyên xelka xebera xwe jê hebe destê xwe alîkariyê vijdana pozîtîv dirêj bikin ew heval jî perav berav bikin ji wê mala malbata feqîr belangaz ra ciyekî çêkin wana têkin bin malaka germ çatika germ xwanîkî germ ez spas dikim ji we hevalên ew peyama ji me re şandinî me jî em ancak destê me va tê me xwand înşallah
یا پیش روزه دا چته چه ببه که یوسف تا وقت پرتوگ نویساندنه خاندوانن تکینه ما تو دزانی کردن ما خلیکی به هزاران خلیکی لاور پنه دخونن دناف کردن لولت هم وقت سویسرا آلمانیا آوستریا یه به زمانی آلمانی هیا لوات ولاتنا آگاهتری که خاندوانن تکینه ولی زمان کتابان آلمانیه یعنی insanek Almani dizane tuxunun pranivan Suisrine Almanın Avusturyanı insanın me jenerasyona yakın naxun yani kim dizanın carna tibinin kitab demişsin rojnaman tibinin kitabada leve gidin naxun le jenerasyona duemin yani zaroki vana zaroki insanın çağırmen Avtuxunun ne tane yeme Kürt, zaroki İtalyana, ye insanı Pakistani, nizami insanı İrani, avtuxunun le avt jibuk avt tva tekstana da tva çirokana da çiroke de babi xaştı bin yani çiroke kıjkı da hatına veştı binin. Carna telefon beret kirin carna bir mail dikşin aznat Facebook'ta ma çans alın Facebook peyama dikşin tibet kitaba jmır dikşine meskim Köln'e yale Innsbruck'e yani zanım le Hannover'a eğitim dira yani duna her Hannover kitapxane kura navim beşler dert kitapxane tuna javştar tine rokeda te dasta nat ve ya dikşine başladı tabii. Tamam, taze para bir kişinin ne mesela para yani kitabı az zaten vasıfxana süs para bistinim kitabı para bistinim her ne postahane sıra postahane ki yani jumra 2 saat ziyade vakti yani az naxaz misane me xarab bikim piyali le avkam men adeta jenerasyona me xwandine keme pir kem insan duxun yani belki nizam seri çand duxun az nikarim bejim Avtine yevan jenerasyonu levermezin tibin av cudana yani av renkdarın rengi mankalek cudana bazen carna avtu bijin konferans söyleşi çetibin mesela için bazı filme kim nişan tibin avtun belki 5 daha xorti halkaten ye gundedin yenjubeten ye gundedin ten kurdi alidin ten zaruki Pakistaniyaten av xalavr durdu binin yani berhamlanda tibinin vay yani eğer Alman nabın Süsra nabın ama birçi bilmeyin yani az beşlere değişim. Başa az kek Yusuf dama tu çi walat le gund le bajir le bagundiye kha le marev havalu dost ta jibo va karita çi dibijin باور دکن تا وقت کارم باش چکرنه یا بیستنه yani na bistin heye mesela cara evvel az cara ki çum televizyona ya kurda roş TV met TV bernamak çekirbu gotunak tım tibijin heye bet kanım tibet ma bistek kıtag khan yazmış kiriye tibijin yani frisan jwet de le mesela yani amberet tiştegidin ben tekliya kitabımın berhamımın insanın nabe bu zaman nabe sani eğer zamanı van kurdi be yani Türkiye be ya taybeti Türkiye be ya haber van tubut karın bibinin karın buxunun lep Almanya frisan Almanya van tun ancak sana lever Saya yani belki bistibin belki ama nizam naviş belki nabe tane gündiyeminne malbat mecri kes düzenin çıkardıkım le navarok karra müjdelik kime xabın. Başa. Yani division ta ma bisti ta kitabı nivîsandî. Ne ta kitabı khay yazmış kiriye. Yazmış kiriye. Yani tabi nivîsandın ka kelime nivîsandın al cemaatına ya hem division yazmış kirin. Başa avcı başa xabara xaşta hene malavana baba. از نه بخوازم اولا رژی میوانی که ما یا اولا رژی گردن هم هوار کومو احمد مرحبا اشترا مرحبا اول مزافر
çavay başi, selameti. أولي يوسف مرحبا كيك يوسف Merhaba Ahmet, bخيراتي بخيراتي. شفت كنا ونيرنا راحتين Sağ ol mala tava. Merindini. Kaki Ahmet az dixwazim çişkî te bipirsim. برسكه Te hawar komo çi ye ew çikî tu bi qurtayî bi çend gotana ji me re bîne ziman. هوار قومو نوفي زرافيكي مزافر أبي Erê. صدق يوسف belki جماعة هيك تربزانه belki Ne estağfurullah. böyle بنفسي يوسف أبي Ne. نا إيه كاس بزانم گندی ما آقا کی په گندی و جاب یعنی پر حفظ جاب حس کرنه ایت گندری حودونه هیچ چه کامبینی او به زیبوین yani kuraklık beof hareketi gönderci hostik joya dara parkın çune ci giden jbuy ve avaha per azdiye ju göndiye khan le bilore tehe tabi havar kome yani havar untuzanın pe Kurdi imdat yani pe Türkiye kome من باگر havar kome او komben ji kombune آره işte میشه خواست که از وی مرم بکن بی مرم بکن بی نوی من دو نفر کمی خیلی tamam naveta Ahmet ha naveta Ahmet ha tu ji xelka Gölyazyeyî از خلق گل yazma li ku dere dijî زرافه که هوا نوی زرافه کی زرافه جی په بلوره ته گوتن هوا له هله من تغازر ما جار له خپ بلوره erê tu li kîjan welatî beştara bername me dibî tu li ku derê îna Avusturya Grazê tu li bajara Grazê dijî hevalê te ji me re ma ji temaşavanên me re ziraveya hawar komo maçkê ji me re lê xecgen bibîzin kava ziravî weyî giranê di dîrokê da cî girtî çi ye kerem دنگته مر بینا erê denge weyî te em xort kî ye em wî ji navê wî kî ye ew ji ku dere ye Portiş kamera ew ji qamera ya baş ew ji xelkê navê wî çi ye em navê wî jî bîzinî Şirin canavar Şirin baş de kerem ke baş debi Peygamber
gelek baş spas. Gelek spas şirin malatava me zraveye hawar komo eri me zraveye hawar komo kir arşiva na me dema az işler telefon bugam me serve برنامه çekini na Ahmet az dixwazim tu ji me re stranekê bijî. Boş. Kerem ke? Dengem te abi. Eri denge devam ke. No. Alo. Tamam em te dibîzin. İşte bu teknik soruna ki teknik Em ve dibîzin dikula me bîje. belki teknik problem. Nebû hevalên rejiyê çi dibêjin? Deng tê. Dengetane. Tu bisteri em te dibîzinî. Nebû hevalên rejiyê dibêjin înternet gelek quta zehmetî hene. Baş e em ez gelek Aç pe pilore. دبيت أزقر كرم لما يداني فهم سراكني شاني سوسيبنيش مرقي دبي هاي برده بهتر مشتمه شفو روی تبكر بپسی تبی هایانه تبی تکرم تبی امساکی نشانه سوسه گلیش مره کتروفته بکتانه دم قلت له من بروشابه وبن بمني انا جمال پیش صندوق بزنه دوستم دبی های آیانه امل میدانه دبیم سوازه کنی شانه سوسه گلیش مره کتروفتن بنکته دنگته که مزافر gelek spas dikim lê dengê we qut dibe dengê we
gelek kem duya qut be ez gelek spas dikim mala wa ava û hatin û bûn mêvanê me înşallah em ê pêşa rojê da bi we hûrdiyor ez ê bernamekê çekim şeva we bi xêr be gelek spas dikim ji bo hatina we mala we ava ber bijî yani mixabin gelek bu dengê bûlû ve gelek xweş bû li dengê Ahmed a pirs çêbûbûn interneta wan ew bi telefonê desta ketibû bawer dikim ji bo wê internet baş nebû mixabin em nikarin deng bigirin em navegerin ser sohbeta xekek Yusuf Kek Yusuf te gelek fîlm jî çêkirine me bêşa pirtûka xilas kir mala te ava be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dew yek dew dudu lîsta dest min da dew du ekene te fîlm çêkirine an jî ji Pirtûkê te fîlm hatine çîrokatî girtin fîlm hatine çêkirin ez dixwazim hevalên rejîye û afîşên fîlma hûnin ser ekranê erê baş e Kek Yusuf hûngin gêgin vende te 2004 te di televizyonê bi piştkiriya televizyona bawer dikim te fîlma çêkirî belge fîlm dokumentar fîlm em li ser vê tu çi dixwazî bêjî destpêkirina fîlm mijar hilbijartin tu serkeftina te tecrüben te fîlmê yekemîne çawa bûn zor tiştên zor li ber te derketin çi bûn kerem ke Valla yani film kitabı dedim berha film çekirim gelek zahmet çünkü televizyona Süveyş devlet re çetkin televizyona 3 saat re 3 saat re çetkin kriteri wan gelek pırın kriteri wan birinci filmana birinci du dakikane 2 sal tajrüyem desmara salın ve tajrü ya film zahmeti xa ava filma yekemi 2004 yani tu niyetimin az xa film çekim tu nabud yani min Şevi filme Hunger gegen Wende yani birçibun dış duvara Kurdi kastgari tercüme biki. Mecbur filmer senaryo nefsi. Senaryo usa bu çand kesi le girtigaha Diyarbakır Salah Hazan Nasir Haştü çara katına greva birçibune. O sakat mana yani tıgojne Korsakov sindrom yani pürmana mejevan küçük çubuye o sakat mana yani ne karın hareketi kontrol bikin, nikarin jiyana amade bikin. Na baş bunu lehine zor bu. Senaryo nevisil televizyona Süveyş devleti yani jinek ekêjî ve jî rejî bike balikariya min ku film çêbike li tu alaqa min rejî tune bû prodüksiyon alaqa min jî tune bû paşê tu yê demê de jinek nexweş bû mixabin got ez nikarim bikim yani mijarek giran jî got ez nikarim bikim mijarek naz nizanim ez nexweşim mezekir 2 sala min ser film kar kiriye min got ez ê bixa bikim ber wê salekê min dibistana film dî û mekteba film lê mekteb cudaye film çêkirin cuda ne tabi tiştekî wisa bên ya cesereta dîna yani dêlî bên ya tiştekî wisa bû min filma çêkir 2004 çap bû televizyona Swîsra dewleta nimandiya Dreisat man ya Alman ZDF derxistin televizyona İtalyan bir bawer dikim 15 cara hat nişandan film gelek bala insanın kişandın tabi ve bu işte mecbur yani filmler işte mecbur bu mesela sal nideki 2 saat sonra film çekir naj işte tehcmar guti valla min dil kriye hecmara xana çandın car navan bir tıkım film televizyoner ana mane televizyoner bu televizyona devlet ciddi ne yani prisana digem prisana yani bervi jmara liste dikişinin var jmara vi kurma vana telif heye jmar nistek şandın neski not pin jara filmem tandra hajda sarat nişandayım tiştek baş bu yani bu bir telife van hana prisan nişandan DVD hana nakırne YouTube
İnsan olur mezatkin. Lep zahmet bu yani. Lek karek xılas bişvat zahmet var ni bir hatta yani kart desti tadı yani. Dervolet. Yani her iki Nasıl musab bu. Yani tesadüf şu bazı bir. aha. Yani ta filme yekemin xılas kır berhem kata destete gelek keyf atajihat tagu aze vi kari berdevam kın. Valla hat khastın film hat girtin mesela me kitabı ki 2 çapat ki 3 çapat ki bugün 3000 4000 tu bi wow baş vati frotur. Televizyon hinge gelek insanın temaşa tkir yani televizyon Suisra daroti küçük tu botun 60000 insan filmete temaşa kiriye. Tabii bir de ben ya yani jünit televizyona tabi işte. Yani mijar habun, mijar pırın yani bu insana koşbar mijar pırın. Başa. Peki az ben le filmo mestekım az varım ser filme eigentlich wollten wir zurückkehren. Ev jiyana kesen ji Anatoliye Türkiye göç kirini ji Kurdistan'a göç kirini hatini Avrupa eka yekemin kesen cara evvel hatini Avrupa hamu van usad fikrine تجو وانا فكري زارم چند سال بمم با عربه که وگرم لکسک و نگریب تا فیلم yani film bahsa verdi ki va dokumentar filma ve sala 2012 disaj se kanal televizyon ara çekriye kerem film yani naveviyim trazın tercüme kurdu bin yani me dixwastam biçin me dixwastam vegerin vegerin em giwe dixwazim yani hinç dixwazin ve vegerin lan ve neger yani Av janas çiroka se malbate yek malbate kurdej meraşeye yek malbate Türk jali Çorun Yozgat tempe başınıza müşkü yek malbate ke Arnavut Makedonya yani Kalkan devleti bijin yani jüri dariye işte çiroka vanaj bu çi hatına çimana çine vekme ev hatına 2 sal bir şey olun 4 sal bir şey olun qazanç bikin qazanç kirne xani çekirne velat xani baş çekirne o lur development buna lever zari want torrent be nevi want ve negarin aspana mesela babam albata Arnavut rasçum Makedonya gotinek jinika mazin bir jmur goti qad birannar Bahar diçin zivistan tên verdisa min jin kere gomu yani onu kinge hoşbari davi bikin onu kinge ciki biminin valla gaz bavartkim azal rebemrim got yani gaz bavartkim bavarnak az mala khayl Suisre mala tişledin taybet şi mesela vay sana azanç jora kirne jvara nakirne livert khanin gelek çuk datiminin do datiminin khani kavin datiminin tutuchiva valate wana khani mazin çekirne villa çekirne amalbata Arnavut khani khayi 6 dairane kas belinda mazin khoşike le vala ya kasti da tunaye wan jana khlivet do de çuk da darbas kirne o tiştek trajediye jive kidin her nura btanene zarivan livrin nevivan livrin avnarin mesela tukhazin zarivan tadili her nura tadili jine khazin yani ben de buna wana yani film çiruka saya Kek Yusuf türlü ser ben çişteki biji ser hemu filmen kha gotuna ta dawiçi ser filma te çiş mera biji gol tecrüben te gotanen komentaren drojnama da hati nivîsandin çi derketa welel dawî filma Valla ben mijarek meser nivisi mijare aktüelin yani mijare rojanan koçperi yani wafi mirovan min xwast ez li gor tecrübe xe
çirokan bejim. Yani tiştek min diti, tiştek min bisti, yek min bxabi diti, bxabi isti. Az wana bikim ev jî rexne rojnama ve awanîn ziman yani. Mesela min wana kreditiye, resmek kreditiye min xwast ma temaşawan ji wî resmî bibînim. Piçavê min wî resmî bibînim. Armanca nabûn. Yani şorekê me gund hebû tu gotin gotin ji xe girtir meke yani gotin ji xe meztir meke. Min gotin ji girtir kirin. Ev ji tevî mane ji bo min yani min bilhassa tecrübe xe kiriye. Min gotinê mezî nekirin. Tê baş. Kek Yusuf te me behsa jiyana te kir, me behsa pirtûkên te nivîsandî kir, me behsa fîlmên te çêkirî kir, dokumentar fîlmên te. Ez warim te li İsviçre te nivîskariya rojnamewanê jî kir. Ne rojnamewan te nivîsand koşa te yê bû meqale te dinivîsand bawer dikim. Ji bo wê te xelat jî kirtine ya jî pirtûkê te xelat kirine. Du behsa xelatê xe bikî ji me re li agahdariên dest min de te li Swîsrê 5 cara te xelat girtiye. Erê kerem ku. Ev xelat yek ew romana siftê te bahs kiriya Razîn de abin têmerum ki tercüme Fransîzî bibû ki yani gotin kitaba Fransî baştir ya tercüme bûye ev xelat tanî. Xelat yek ji bawan bûyî fîlmekî li Asturyê xelatekdan tiştî xwestê bira min Zürihê ev dibêjin ya Onur Ödülü bajarê ew dabûn. Ew min 3 sala rojname vir Tages Ansegre rojnamek mezin e ew ilave wan heye ek ya kültür beşa kültürî min zor da maqale nivîsî bû. Paşê rojnama çap te oxin saytım got. Dor da jî dolê 3-4 sala min nivîsim. Weşanxana min a Swîsra navê Limat Firlax wana ji wan maqalê min nivîsî bêşek kirtin yani. Hin hilbijartin û kirin kitap. Navê kitabê jî çû bank yani çû dert heye. Xelat danê wê kitabê ji bo çi danê gotin zimanê wê nerm yani zimanê wê mîzahî yani zimanê heneka ye. Ew tim dipirsin dibêjin tiva zimanê heneka ji ku da tê ye levir biyanîne û pirsgirêkê wê hene û li gor wê dîsa çi henekê dikin ew zimanêk meşxera aniye yani ew ki dibê mîrasa te çi ye ji malbatê yani ji gund te çi fixer aniye ew zimana aniye yani ew ahenga wî zimanê aniye ew mîzah aniye. Xelat bo wê dan em jî diçin xelat dibîn spasî xwe jê dibêjin wekî Mala wan ava be. mala wan ava be yani. Mala wan ava be, mala te jî ava be her bijî. Kek Yusuf em niha saetekê zêde bû em sohbet dikin. Gelek peyam tên ji me re li ser Messengerê li ser WhatsAppê jî gelek peyam tên ji Tirkiye da ji welatên Ewropa da heval dinivîsînin. Gelek memnûnin ji bo karûbarê te kirî ji bo tu hatî bûyî mêvanê me însanê te nas nekin te îro nas kirin. Kek Yusuf em kerem ke. Naspaş tera yani kedet megata. Hevî dikim va bernama te jî wek birnebûnê emrê wê dirêj bibe yani. Tu mala me xirab bikî. Na vallahi yani bê ket emek nabe mizafer yani pişer wan dikin. Rast e. Ama işte yani em li ber xedidinê em Berxe bide. esme da tiştek were heval ji alîkarî me dikin em pişta çê dikin. Mala wan ava be. Mala. Kek Yusuf meriv li pirtûkên te meze dike jiyana Kurdanê ye. Ji bo întegrasyona xerîba jiyana wan heye. Çima wexes êş te û tu tinî ziman, çi qas di hundirê te da êş veqes zêde ye, tenge hîsên xwe tu ji me re eşkere dikî. Vallahi kitabê min îsan pir dikenim pê yani êş heye lê ew gijane yani ez çîrokê rojane dibêjim tiştê bîra me tê bîra min dibêjim ez gotinê henekan dinivîsim ne ten êşe yani ez kitabekî gerek êşê bîr nekî tabii yani li vê derê mesela biyanînî yani merî aşkere bibêje li vir rasîzm heye yani însan
تو تریه که گوتنه که تبیجن و بچاوه که خرابتا مست کندنیرن گرک او بین زمان لی او پر باشه یعنی تو بچه آوای دینی زمان او پر باشه مثلا گوتنه که چینان هایه تبی مزاح جلاتری باش تلخاکی یعنی کنجاتری باش تلخاکی مزاح یعنی تو گوتن پر باشه بوم گرک زمانی که بینی بر انسان ما انسان فهم بکن ما انسان فدیش بکن یعنی جبوی وی خرابی کریم نه تنیشه یعنی وقت دوباره کم لی جیانج نه تنیشه یعنی جیان هر تشت نوش یعنی کنجه لیستیک جیه باشه یعنی من از جوالی ایشه دا کتم مگو آلیه دنجی تو وکه فرصتر جیه چما yani جیان که یوسف yani تا اثبات کریه که درفت امکان و شرط هبن جبور جوات مره کار بکه بر همین پوزیتیو چکی توا اثبات کریه دجیان تا دوا درکتی ولی جبور تو چه فکری ولی مسافر yani herkes txaze kar gibi bike, insan gibi düşün, ez qat insanı kar naxşim. Ya min mejuliyem va bu, va ne camerdi kir bu. Min xda servi, lem xda servi min gelek tiştanj fedekari kiriye. Yani mesela ben ya min roke berduşik ne kiriye, roke sosyal janek ne kahve roke tavla ne listime, roke bixat ne tuj ne listi. Az da jnastım, salanat nastım. مجیان فداکاری کریه لی گرک کاری که بیکی تشتک پشمده بمینه یعنی وارد انسانه نکم بین از کار دکم یعنی هجمار و قص کتاب منه بو من اکبر میمه من کتابک چاپ کریه نویسک چاپ کریه فیلمک چاپ کریه تاثیر چیه سر انسانه باندور چیه چاپ کریه بحثاوی تکن نکن انسان پوی کار دکن تشتک مدایی انسانه تو خد زن yani günahmare te goçun tabi edebiyat çiye vejra çiye te goçun yani şakrit nav sive daye yani şakrit nav herme daye gerek meri insan tiştek pide tiştek de ko xalat pide yani gur fikra xan tiştek pide yani insanı xwastına min gerek em buxinin yani ki gelek insanı me tabi jna çxaz başa kitap تین نویساندن لی کم دخونن yani insanı پر کم دخونن yani Avrupa'yı kم دخونن نه کسی Avrupa'yı پر دخونن belki civaka Avrupa'yı sedi dehevan kitap dikن دست خو ما کی جاره کی یه می سedi یک belki sedi دودن belki مزیده دودن yani درفعه تو هر دکانه که دکانه تلویزیون میاره که به تلویزیون بیستینه هر دکانه نظام تخصیه به تخصیه بیستینه و اجی نفس کاریه دکم اجی بیم کتاب بیستینه بخونم هر مالکی gerek kütüphane kadar. باش از نوا ام یدی بروا داوی برنامه خواتن که یوسف که یوسف گوتن انت داوی چنه تو چه خوازی جه تماشاوانه مرا وک پیامه که بیجی کرنک ولی سپاسی خواب دیجم شتر راجیش تماشاوانه نتر راجی yani حتی که های ماش دنیا هبه yani بخونم لفرقیه وی دنیا بینی او باشتره yani dünya çavadır bastı yani تجو که یوسف تجربه بیر نبونه چه ده فکری از دخوازم تنگ چطور بیجی داوی برنامه ولی مزافر بیر نبون yani کاری پر گرینگه پر مهمه yani مالا و آوا و چند حوالا تو علی سیفی مثلا چند کسی دن yani هندکی بینی اجوات تقارن جیه yani بینی قسقانmak Türkiye'de Leyla ev xada servişe gerek zede bibe ben ya gotene dost etanki tujben gerek avji vaktirin mesela birine bun tecrüme tu dükşini malat ava az pişi de hadi dayı bak roman gibi tuxunim yani çünkü kitap gibi tuxunim az gibi tuxunim tabii ki de zede man yani folklora Kurdi Anadolu'ya da zede sekinin
هین توردان yani 25 salın bir nebun tedere folklor tarih şkuda hatına yani bramo ama cille her gündeki ditine tefakir her qapa cilla cilbergi gibi gündüne cilbergi gündüne folklora beri 3 sal 4 sal bervi em xana dizani tuş dizani hingi belki şu nüfusa Anadolu'ya navi belki sedi 5 yani per ziyade sedi dehal bajara bu sedi nol gün bu beri 4 sal bervi dumuştular nihayet tam tersi ve İsa'nın mebune bajari per xwandina İsa'nın pişine şer per xwandina keçika per xwandina her malaki dö sê jina xwandiye yani tiştekî serpetî keb gelek mezine ji bo min daxwazim ji hevalê birnebûnê ev e hûn mijar hindik fere bikin warin îro ew îsan îro dikine alî aborî ve gelek pêşketî hene alî akademîkê ve gelek pêşketî hene ji pirar aliyê dimî li Ewropayê cur be cur kara dikin daxwazim vayê vekin mala va سپاس کاک یوسف از به نام چارپل مدیا و برنامه خواه دنگ و رنگ آناتولیه سپاس دکم توی رو هاتی بوی میوان ما تم سر بلند کرن باور دکم لگور پیامن هاتی تماشاوان مجی کلک ممنونن مالا تا و هر بجی امل بنده برهمن ته نوبنی سپاس دکم از ولی سپاس درش بوی کدتا و از کیف خوش بوم ما هفته دید باش تماشاوان دلال جارک دن هاتن داوی برنامه خواه ایرو میوان من نویسکار یوسف یشلوز بوج سویسره مگه صحبت کرد ساعت که زیده بو و چند میناکن موزیک دانوه امد برنامه کادن دا به مجار کانو 2 سال مالا و ببین میوانه و اونجی ببین میوانه ما همه به هفرا ساعت کادن درباس بکن حتی نی برنامه کادن ببینین دخوشی دا شب و بخیر و بخاطره و الخیر نزکن